Pisitiu dek paguyuga. Bobeksitiu dek paguyuga dodak juali babe. Oh wow, tapos ibenta mo ba kataki? Ubaga, bubek rataktuga. Oy, mo ba palo ito sa sapa kayo? Pakailo ko si kade. Ibirut tu palo lektuga. Kamati kayo, udah kagenda kayo. Iba basic kayo itong kakabain ito. Nakasalote? Ate. Subagya gay, pitsiak tu palo ba wado. Sikinek. Ulmi sikinek tok. Silaluk. Silalutok. Sila. Ulmi sila sikinektok. Amalu silalunektok. Dakok bid lala. Ilanli? Hey, suyo kalak katabade. Suba ubado pitsiak tu palu takhe. Ito tiyawagin dato ka Kristiane. Imedo. Ati ukaw tilawga. Isa malakata ka ba? Ilit ko na pa nga ba? Ito tito mo ba kaya? Upida ka loa ka dili. Ilidiak tigudak tagi. Ilidiak ako bago fi bube kaya? Apirit siyak tuti. Bubek tila kaya labot. Alright! Sibulak pabik. Ikaw baga suwa katagaya kaktuti. Piudak pago ba, ilidiak palayalo di, bubekya, kibik kutsia kataklo di, ilidiak titiyebe, bubek tilugo, tukisibe. Oh, tukisivuga. Oh, okay. Atigay, tau tugit. Tay ba aku bilala. Ati ibili utulak bigit. Kaduigi. Kisya di gay. Iba, pigaswak luti, bala kay gayay.
uli, iba ko sa nakama. Iba be, asyo ti kaya nakuntakay ka. Iba be, sa kama yung kailan do. Eh. Kuko mo mere. Oi, kuku tigu tinga. Oi, kuku asage. Kalau kan ayung ipi kuku. Ino tito kalimagon nakto nga. Oi, kuku ayung itu kalau. Oh, nakimit siya ba? Boys, line up, go here. Ready? Good, go. Arthur, you're across. Wow, ibek si Tialo, ibek be, dayaga. Iba ko sa anak ka ba? Hey, bubik ka ko ba, be? Ate. Sulak kita apa sih? Kaya ginutit apa sih? Sulak ka, kadit ka, be. Bubik si Diudak pa
pago kauga no aktuga. Giziani linyak te kauga ki. Pesitiw na pago na tuteo. Kaya gilo din tapos ilikaw yung aliilitik. Isuli yung mumikaw ng pangulat tunga kasi ilasa tingon na kay kada bubakya. Kakalapit ka. Ada. Ada. Ulali malasok ka, Visi. Ulala mga bumakaw yugo. Ilite kauya kalala boberea. Kisiadile umande bubeksitiw na saulak to. Ismalong ngelo si kakala. Mumernalle ko vese ko te umma. Ahola yagulo yallo ni. Ko vese luta mumerluta. Ati mumilokta. Ati ditsaw siyak ti. Titirahattaritsi takuginaimo inui takunnaqatsaleriyakkunnu PO Box 700 Iqaluit Nunavut XOA OHO Upaluni qarisawyakku takuneaqlugu takuginai.ca Titirahattaqlusilluunni kids@inuitbroadcasting.ca